orana tatou, aro hanui, ki te pae ngā rarua, ko te matau, ko te maui, e tahi no ariki, i te ariki kono noho a, i mua, i vaenga, o te kaunga e rao mua, he aroha atu ki a nehe, i orana koe. Peira mau ai vaenga e, aroha nui korua tātoa e te mauhua ai o kainga e, ahi nui te tangata henua e peira ana te ruhia, e topa mai nei ki tātou nei, mo piri mai, e mo mata i tai mai, mo mata i te mai, i to tātou ngongoro o te tāpati rapa nui. Hera e he aroha e he maururu ki te atua nohorangi, i wa ai haka o mai nei e tahi mahana o te oraraa mo tātou tātoa. Peira ana kia koe nehe, i orana e te uka ka ariki ena o te tāpati rapa nui. Ko te nehe o ia koe, mai runga ki raro. E peira ana he aroha atu ki te motuha ararua no koro. Ki te motuha o te koro haka opo ko ugo te ave. E peira ana ki te motuha o te koro haka opo o koro linra putuki. Ki te ngavi e nehe noho mai ena noho mai ena i runga i te pepe. Ko te nehe o i korua tātoa ararua no paenga. Ki te nuna hakatangi. Ki te tanga api kaori mai ena te koa i nei i ahuriata. En Atahue BTS saludamos a todos los presentes y Orana Corúa, bienvenidos a una versión más de nuestra Tápati Rapa Nui 2024, acá en Ajuriata, para presenciar una de las mejores competencias, una de las más hermosas, el coro Haka Opo. Y para ello quiero pedir un fuerte aplauso para los dos grupos que estarán a cargo de deleitarnos con toda la música y todo el baile esta tarde-noche aquí en Ajuriata. Y Orana Corúa, Viti y Orana Koe. I orana vaenga. Ote nehe oia koe vie. Peira a Mairunga koe, kiraro. maururu. Peira ana he aroha ki te feia paari enua Maria Pika. I orana koe nua e. He tao a ora koe o tātou tātoa e noho atuena. E ora atuena. I runga i te kāinga mana nei ko Rapa Nui. Peira ana ki te nuna a haka tere kāinga o nei o Rapa Nui. Korua tātoa te aroha nei. Ai Atahue BTS he aroha atu takoa. Ki kua anua ko kua koro ki te ngā poki, ki te paari, ki te taure area, ki te tokerau, ki te mauku, ki te raa, ki te rangi, ki te kona atoa he aroha tahi atu, moha iruru atu tātou tātoa, i nei, i Ahuriata. Amen. E te mahingo, i he wananga i titi atu, arunga pai o tātou vase, o arunga tātou me ka haito ena, i tunu haito. Los dos grupos participantes se enfrentarán en una competencia de interpretación de canciones tradicionales en forma intercalada, interpretando 3 temas cada grupo sin que se repitan. Esta competencia durará 5 horas sin pausa, donde los grupos usan creatividad acompañando sus canciones. Atento, a ver, esta competencia durará 5 horas. Sin pausa, donde los grupos usan su creatividad acompañando sus canciones con instrumentos y bailarines, con los cuales realzan la competencia. Este hua ahí 5 horas como máximo, hasta las 12 de la noche. Cada grupo deberá presentar un coro en competencia. La duración total del evento será desde las 4 horas. Cada coro deberá interpretar 2 canciones por vez. Al terminar el primer coro, seguirá el segundo y así sucesivamente hasta cumplir la hora determinada. El coro que repita una canción o cante una canción extranjera será declarado perdedor. Si este no llega a ocurrir, el jurado definirá al ganador según su evaluación. Ahora vamos a rectificar una información que yo tenía y que no tenía. Son 2 temas. 2 temas. Atentos, son 2 temas a interpretar por cada coro. Y cuando nos hoy tato erima ahora, a menos paitungaro como recaro, pasaro a toi pa ya está po, era ella. Pai, ay ahora matamu era. Los integrantes y o bailarines de cada coro podrán bailar en el escenario o en el lugar que delimite la comisión espectáculo. Los instrumentos musicales serán de libre elección, canciones desde el año 50 en adelante. Peira maua te hua aie,
Mote aatine yo te koro haka opo, himene eta hikoro eru apejo, kioti himono terua koro era himene haka omai, eru apejo takoa. Moai e hape te himene hanga, he otiro atuai te aati, moai ina eko hape, he ohoro atuai katuuro eri mahora ana hanga te atua ana hang korua mau atapo. Ya korua at korua rekat korua hanga mau mono noho tato mokoa mo himene. Ana hanga tere o takoa e peira te rima mo hakatangi. Peira ana he haka i te atu ki korua ta atoa kwait nuna a kahai toena e kahai te in haa i te ena i te aati nei. Vamos a comenzar dictando nuestro jurado de esta noche en la fiesta en esta Tapati Rapa Nui 2024 en la competencia de coro haka opo. El primer jurado, y quiero pedir un fuerte aplauso para Nancy Manu Toma Toma. Peira ana a Caroline Rapu Pont. Peira que a Clemente Pate Riroroko. Emote Jopea con Víctor Ica. Más fuerte el aplauso para nuestro espectacular jurado y para nuestros espectacular grupos de coros que se presentarán esta tarde acá en Ajuriata. Saludamos especialmente a nuestro auspiciador oficial para esta sexta noche de Tapati Rapa Nui 2024, a Conadi. Con la participación de su jefa de Oficina de Asuntos Indígenas de Isla de Pascua, doña Elizabeth Vázquez Jotu. Peira ana he aroha e he maururu nui nui ki te piha e tautoru te ko'maiena i te angane o te oro au te Tapati Rapa Nui, he piha o te Latam. E ki te vi e hatu i te piha nei i Rapa Nui, con Marcela Tomás. También saludamos a nuestro auspiciador del día y de la noche, a LATAM, con su representante Marcela Tomás. Querido público, visitantes, más fuerte ese aplauso, que se note. Queremos agradecer a LATAM y a Conadi por ser los auspiciadores de esta sexta noche de Tapati Rapa Nui. Lin Rapu, listo, está listo. Hugo Teave, ¿Saba? No, me nei te taina mono mojo, hakaroaroa, moitero ai pairame, ya kaotinei, ahuruma piti, mohamata hoi mo hakaroaroa, kaotinei, kotu hora, etoru no hora, oite ata ua, oite ata tau, me no, hakanyangi paikitinu ero haho. So, ladies and gentlemen, one coro, sing 2 songs, then 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 2 songs, and then 2 songs. Thank you very much. Hakareka tu pai, y pai hauru mayena. Así es, Viti, ¿no? Peira maua, ite horane te hua aie, hakare atu inei, itiano nei o hanga pico, imua o ahuriata, imua o te tatu aringa ora o te tupuna e mata ite mai nei, e tatu ta atoa, ite a ati o te coro haka opo. Así es, querido público, y con ese aplauso fuerte dejamos esta noche, esta tarde, la competencia de coro haka opo. Korua Tatoa.
koe Matai tai atu au Koe kanini mai ena Hakapei mai ra koe Matai tai atu au Koe kanini mai ena Matai tai atu au Koe kanini mai ena Hakapei mai ra koe Matai tai atu au Koe kanini mai ena Ui mai koe mai na Koutai a karo moena Au e ui atu ena Ui mai koe mai na Koutai a karo moena Au e ui atu ena I atu e rana au Ioro ai o tarua Koe noi tae a karo mo I atu e rana au Ioro ai o tarua Koe noi tae a karo mo
Ia hotu matu ai,
te ngao, o te roa roa, i tu kona era. Wai uhoki au, angaroa o koe, akatoro atu au, i tōku i mamei, e aru mai koe, ai parautia, o tatani o taua. Wai uhoki au, angaroa o koe, akatoro atu au, i tōku i mamei, e aru mai koe, ai parautia, o tatani o taua. Tauru mei au, ai au i a koe, ai parautia, ai moe warua, ora no karua, e karoa e ngā. Tauru mei au, ai au i a koe, ai parautia, ai moe warua, ora no karua, e karoa e ngā.
Mama,
Kati mai te wawe mai te paparo E mai te paparo e rao ko amatua Ia uri atu au i taku tani Hai koe kaere io e te manue
Oh,
Papa koe a te ara, mine atu alu kia koe, kai ui mai hoi koe, kai ki koko koe te aua. He ti aki no mai koe, i te ngaro i te rara, i runga i te ahu e o hauta, tuku atu ai hoi ana, whananga tahi mai tā whananga reka e ngā. He whananga nei tāu ai nei, nei a tāu nei, i te koe koa ka mama mai rā. He whananga nei tāu ai nei, nei a tāu nei, i te koe koa ka mama mai rā. Tiana de amor, por contra cara
e te honu Haro te pari te a koi tomo ai Te ua te utai Haro te wai moana nori Maua i ko e te honu Haro te pari te a koi tomo ai Te ua te utai Dai tau kukao Tau tau rei tiro E ui ko e te honu E anto te rari tau rami kura Dai tau kukao Tau tau rei tiro E ui ko e te honu E anto te rari tau rami kura E honu re mea mea e kāmau koi aru Vai na o te moana i kua karamo mai E honu re mea mea e kāmau koi aru Vai na o te moana i kua karamo mai Vai tau kukao E tau tau rei tiro E ui ko e te honu e Ko te rari tau rani kura Vai tau kukao E tau tau rei tiro E ui ko e te honu e Ko te rari tau rani kura E ui ko e te honu e Ko te rari tau rani kura
pite piquea. Oi,
Pokorikiriki, pokoriuri, hikumangai, hikumangai. Yangai ke kirungai tuku, bekimiangai tarkai. Tumuhari, tutua, tumutakabo, tumuanani, tumuanani. Hey, yungai tuku, hula-hulena, pokorikiriki, pokoriuri, hikumangai. Tumuhari, tutua, tumutakabo, tumuanani, tumuanani, tumuanani. Hey, yungai tuku, hula-hulena, pokorikiriki, pokoriuri, hikumangai. Koi
amu Kero moromo Kua kateina kunae Kumai era te tangata romo o te atua Kure konae O angata Marumai ai te ora o te rua Mai roto i te onge Mai roto i te ati Mai roto i te puru E no era Tātu tupuna Akau no mai era I te mamae Ue O toa me miro Mai ae O toa I te kanata I te amu Kero moromo
aki no anau I te ora e o te moa o te no mai e tu ana koe E ti aki no anau I te ora e o te moa o te no mai e tu ana koe Go
Yeah.
roto i te mātu I te otea I te pō Mai roto I tōku toto nei I roto I tōku ana nei Ka korua e pua I e te kaila e Hakauti mai koe I te ana I te I roto I te mātu I te okea I te pō I roto I te mātu I te okea I te pō Mata ki pean hoi ino mata ya ki hoi ino.
o tangaroa uri. E kakarunga te ariki atu e o, i te moa i mai a tō mai, i mua i te anga mori a ki e uro ai. Tomo mai e rā ki mua ki te rangi, tui ko te moa e moe noa, e rongo te reo tui o e ra, e rongo koru e aku o ai, ki atu e te ngā, o te moa ai. E tō mai a kure o i te kureva, e awai ki runga ki te moa ai, ati i te ngā o tōta, e i te toke rau, e tōna te ma, e runga i he ana pa te uia, e i te toke rau, e tōna te ma, e runga i he ana pa te uia. Rangi angi te ariki tōtu matua, kori ai e te ariki, o tōta e. Rangi angi te ariki tōtu matua, kori ai e te ariki, o tōta e.
Hakapua i mai tātou rotu rotu, hakapua i mai tātou mikrofono takoa. O te aha tu ngā kope nei, pura he prototipo. E te maumahinga o te tatu kaenga, rohi rohi a tātou, rohi rohi a te dron, rohi rohi tahi atu a tātou tātoa. E, paki paki, rotu rotu mai korua tātoa. O te ngā nuku nuku nei e rua, iwa i tahi eit graua mā hatu, mata i tai a tātou tātoa i te pōnei. Peira mau ae vaengae. Querido público presente, por favor, los invito a que todos se pongan de pie y le brinden un fuerte aplauso a los dos coros Haka Opo de nuestro director Hugo Teave y Lynn Raputuki. Vamos que se sienta el cariño de la gente. Ko te aha tereka o te koro Haka Opo e vaengae. Pohero atu eiko e mo urumai moori, tae o peira. Peira mau a. E te mahingo, e maururu, ki te nuna a erua. Korua ito ito, korua hakake. Yo mai ai ponei, rohi rohi atua korua, rohi rohi ata tu toa, i te aha, i te rahi, o te hanga, e wa ai era tātou toa, mo te ngongoro nei o te tāpati rapanui. Ai ata ue viti e ko te nehe nehe oi tā wānanga e vi e. Mai runga ki raro. E nehe nehe e. E te mahingo. Tua. Iu, mana ua tuena mua. Ya nas na, ia mai kona nei. E te mahingo, he rae, e aroha atu pai tātou ki tātou nuu hokorua mai pai te pōnei, Raúa CONADI, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, con la participación de su jefa de Oficina de Asuntos Indígenas de Isla de Pascua, doña Elizabeth Vázquez Jotu. Peira mau a e te mauhua aie, pauro te po e airo a te pihara hiraa o te tātou kainga e tautoru mai ena, e pua mai ena i te rau arima, mongongoro o tātou tātoa i to tātou oroa. O ira, he aroha e he maururu te ko atu mātou ki LATAM Airline, e ki te vi e hatu i te piha ko Marcela Thomas tona ingoa. Peira ana, ra e kit ki atu kwai kwai no na eire, haka i te atu he aha te a ati mapo. Así es, Viti. Antes del puntaje de nuestros jurados, anunciaremos las competencias de mañana a partir de las 10 horas. Tenemos hierba luisa para los pequeños, tono mayaporo, competencia de kaikai, competencia de tarairongorongo, adultos, competencia de tingui tingui majute, adultos y niños. La demostración de nuestra uca neje neje en majute. Y en Hangarobatay tenemos la competencia de canotaje polinésico a las 15 horas. Peira mau a te hua aie apo a hurua oreot poa i nei i te marae o hanga piko he haa mata te a ati o te tautari peira ana o te tono poro. Kioti hioho mai te kaikai o te ngapo kirikiriki. Peira ana te tarairongorongo e te reirei kahu o mahute o te ngapoki e peira ana o te paari. Kioti he amai te uka ka arikiena o to tātou tāpati rapanui ko nehe nehe pako mio mo hakat ke amai i ta anakahu mahute. E mo te hopea he oho mai te a ati o te tarai māngai. Kioti horatoru o te ahiahi i hangaroa o tai he haa mata te a ati o te hoe waka. Peti e tahi. Kioti i te po horawau e te awha i te aroero hanga vare he haa mata te a ati o te upa upa ngotu. He eke haka o mai te tanga api ko ia ko te tanga paari mau mo heruru mai i te raua ori hopea. E kioti mo haka mau i to tātou po he eke he himene mai i a mito i fusion. Peti e tahi o tātou po, ia nā koru e tiaki mai ena, hakare atu me ena mo haka i te atu i. Pura re o maohi tātou ana haka i te atu. Haka poto poto atu pai. Hera e kit ki atu, maururu haka au ki te nuna a haito i te a ati nei o te koro haka opo.
maururut korua baha, maururut korua mahatut, korua ite, imahia mayai, kahiaro te tau o korua ta toa, i aati yoh no mai, iroto iti ori, iroto iti himene, ko ite riva a korua it koruanga, maururu hai mahatu, kia mamatia Nancy Manu Toma Toma, Caroline Raput-Pon kia Clemente Pateri Roroco, y que a Victorica. Un fuerte aplauso para nuestro jurado que tuvo la suerte de liberar esta gran competencia que es el coro Hakaopo. paenga. Viti. Henono i kite nuna aerua, mohaka herurumait korua pahu. Ina Payot DJ. Ete hua aie. Terera e mata mua. O te a atinei. O te koro haka opo. O te mata hitinei. Karua te piere, karua te kaumaha. Ko te nuna a. O Hugo te ave. Y los ganadores del coro Hakaopo. 53.93 versus 46.66 es para Hugo Teave. Teruare mata mua. O te ngongoronei. O te nuna a Olin Raputuki. Más fuerte el aplauso para los dos coros. Maururu Koru Ararua, Maururu Koru Aitoito, Koru Anejeneje. Uru Ihakariai, Irunga Itea Junei, Imua Tatu Tupuna, Nae Mata U Imayena. Peira maua, maururu ki te nuna a ire, iroto i te koronei o te koro haka opo. Nehe nehe korua anga, nehe korua bata, nehe korua ta atoa. Hasta aquí te Pepe, Neje Neje. Brujería, un coro de tatoaná. Tohiru, atoruga.
maururu korua tatoa. Irunga. Maururu al público, korua tatoa, turumai, are amai, tato amai, ese. Maururu se, maururu korua tatoa, kakoa careca. Gracias a todos por venir. Ahora arriba korua hare, ahaire maitai. Aro te hai moana uri, anu ai koe te o.